Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi salatu Muhammadan wasilah wa ba'd al-maqam al-mahmud alladhi اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Alhamdulillah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya masyarul muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Innal yawmal jum'ati sayyidul ayam wa quhizul fuqardi wa idul masakin al khutbataini fiha makamu raqataini minal fard sahidal hatibul alal mimbar fala yatakallamu ahadukum wa ma yatakallamu faqat lakat wa man laka fala jum'ata lah. Ansitu wasma'u wa atihu rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa atihu rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa atihu rahimakumullah la'alakum tuflihun. Khutbah Jumat ini sebagai pengganti 2 rakaat. Apabila khatib naik mimbar, maka janganlah kamu berbicara. Dan barang siapa yang berbicara dan berbuat sesuatu yang sia-sia, maka tidak ada pahala Jumat baginya. Diamlah, dengarkanlah dan taatilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallahi faqad fadhal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasulul karim. Masyarul muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tak ada kata yang indah
yang dapat kita ucapkan di hari yang penuh mubarakah ini. Selain ucapan alhamdulillah wa syukuri laki hadirat ilahi rabbi, Allah Rabbul Izzati, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita, telah menganugerahkan kita kekuatan, kesehatan dan kesempatan, sehingga di hari yang penuh mubarakah ini kita dipertemukannya di tempat ini, memenuhi panggilannya, melaksanakan salatul Jum'ah berjamaah. Salawat teriring salam kepada junjungan kita Rasulullah baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah memerdekakan kita, yang telah menyelamatkan umat manusia dari alam jahiliyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Selaku khatib pada hari ini, tak bosan-bosannya saya mengajak kepada diri pribadi dan kepada kita semua dalam meniti hidup dan kehidupan di alam yang fana ini, dari sisa-sisa kehidupan yang Allah berikan kepada kita, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya. Mari kita berlomba-lomba untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkannya, sekaligus mari kita berlomba-lomba pula untuk meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Insya Allah hidup kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Masyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kita hidup di dunia yang panah ini. Kehidupan ini adalah sebuah misteri. Kehidupan ini adalah sebuah misteri, kita tidak bisa ketahui apa yang akan terjadi besok hari. Kita hidup di bumi Allah tercinta ini, salah satu dari 9 planet yang Allah ciptakan. Bumi berputar mengelilingi atau mengitari matahari setiap hari, siang dan malam. Bumi berputar pada porosnya yang disebut dengan rotasi bumi, sehingga terjadi pergantian siang dan malam. Bumi berputar pada porosnya tidak lebih dan tidak kurang sehari semalam 24 jam. Dan jika ia lebih ataupun ia kurang, maka apa yang terjadi? Kiamat pasti akan terjadi. Masyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemarin kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dikagetkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah goncangan yang sebenarnya belum dahsyat. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini Allah goncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan semua beban yang dikandungnya. Wa qalal insanu malaha. Pada saat itu baru manusia bertanya-tanya, menyadari apa yang akan terjadi. Dia tidak ketahui bahwa kiamat akan segera tiba. Kemarin kita baru diuji, sudah ada korban jiwa khusus di kota Manado. Kita doakan semoga almarhum atau almarhumah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mendapatkan jannahnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bumi adalah sebuah misteri, perjalanan hidup adalah sebuah misteri. Oleh karena itu kehidupan kita setiap hari, setiap saat juga sebuah misteri. Kadang kita dipuji, suatu saat mungkin kita dicaci maki. Ada kesedihan, ada kesenangan, ada tangis, ada senyuman, ada suka maupun duka. Oleh karena itu kita di muka bumi ini, hidup di muka bumi Allah tercinta ini, janganlah kita sekali-kali mengharapkan sebuah kehidupan yang abadi, Bapak Ibu sekalian. Karena hidup ini tidak ada yang abadi.
yang abadi hanyalah Allah yang menciptakan keabadian itu sendiri. Allah Rabbul Izzati. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah hari ini, saya memberikan tips, mengingatkan kepada kita semua, mari kita membentengi hidup kita ini sebelum ajal menjemput kita dengan 3 istikharah, istiqomah, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa beristikharah, Bapak Ibu sekalian, istikharah adalah pilihan dalam hidup, pilihan dalam perbuatan. Sehingga orang yang beristikharah, orang yang memilih semua hidup dan kehidupannya, semua gerak-geriknya, tingkah lakunya selalu dalam pertimbangan sebelum melakukan sesuatu. Ia memandang sesuatu, ia pertimbangkan. Ia melangkah menuju kepada tempat-tempat tertentu, selalu dipertimbangkan. Ia memegang sesuatu, dipertimbangkan. Mengucap sesuatu, dipertimbangkan. Semua panca inderanya dijaga, melangkah, berbuat, melihat, merasakan, mendengar, dan lain sebagainya. Semuanya dipertimbangkan sebelum melakukan sesuatu. Itulah yang disebut dengan istikharah. Oleh karena itu, sebelum ajal menjemput kita, mari dalam meniti kehidupan di dunia yang fana ini, dalam meniti hidup dan kehidupan ini, mari kita mempertimbangkan segala sesuatu sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua adalah, mari kita tetap beristiqomah dalam hidup dan kehidupan ini. Orang yang istiqomah, Bapak Ibu sekalian, apapun godaan, apapun cobaan, apapun ujiannya dalam hidup dan kehidupan di alam fana ini, karena memang hidup ini adalah ujian, maka ia tidak pernah goyah, ia tidak pernah tergoda dengan ujian itu. Ia selalu konsisten, ia selalu komitmen dalam melaksanakan segala sesuatu di bawah koridor liibtiga mardatillah liila li kalimatillah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, orang yang istiqomah paling tidak ada 3 hal yang dia lakukan dalam hidup dan kehidupannya untuk membentengi dirinya, untuk membentengi kehidupannya. Yang pertama adalah orang istiqomah, dia menyadari bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah, mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ia melaksanakan rukun iman, amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Ia melaksanakan rukun Islam, antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaum ramadan wa tahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu semua dia laksanakan, komitmen, bukti sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua adalah orang yang menyadari, orang yang istiqomah adalah ia menyadari bahwa ia adalah makhluk satu-satunya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di muka bumi ini. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang semuli-mulianya. Oleh karena itu, bentuk kemuliaan itu kita syukuri. Bentuk kemuliaan yang Allah ciptakan itu kita syukuri dengan mengabdi, mempertebal, memperkuat, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ingat
bahwa setiap gerak-gerik kita, setiap langkah kita senantiasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, setiap perbuatan kita tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat amal kebaikan sekecil apapun, pasti akan ada balasannya. Barang siapa yang berbuat amal kejahatan sekecil apapun, perbuatan jahat sekecil apapun, pasti akan mendapatkan balasannya juga. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sedang yang ketiga adalah ia menyadari bahwa ia dilahirkan di muka bumi Allah tercinta ini adalah sebagai khalifatul fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ciptakan kita sebagai pemimpin, Bapak Ibu sekalian. Allah ciptakan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, sehingga kepemimpinan kita pasti dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam meniti hidup dan kehidupan ini, mari kita laksanakan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang mulia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah istighfar. Mumpun kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, sepanjang apapun umur kita, setua apapun umur kita, pasti akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah nabi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya. Namun kebiasaan baginda Rasulullah SAW setiap hari minimal 100 kali beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, Bapak Ibu sekalian, makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dengan noda dan dosa. Maka mari kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membekali diri kita, Bapak Ibu sekalian, dengan bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hasil tempaan kita di bulan suci Ramadan, kita adalah makhluk-makhluk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu 11 bulan ke depan, mari kita mempersiapkan diri dengan bekal ketakwaan sebelum ajal menjemput kita. Allah katakan di dalam Al-Quran, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kamu, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kamu, hai orang-orang yang menggunakan akal pikiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Qulu qawli hadza wastaghfirullahal azim wa li sayyidil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعل مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر وأقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مداكم السماوات والأرض والحمد لله. صلاة جميعا رحمكم الله. Sawu sufufakum banyak tasfiyata subuh min tamami salat. Lurus rapatkan saf untuk kesempurnaan salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل كما صليت على إبراهيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يكافي مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي ذلك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أول آخر وذاخرا وباطن وقولا وفعلا وطاعة وإبادة وعملا صالحا وعادا. اللهم هينا بحياة العلماء ومتنا بالموت شهادة يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة بالسلام. اللهم اجعل في قلبنا نورا في بشرنا نورا في سمعنا نورا فوقنا نورا من تحتنا نورا وأمامنا نورا. اللهم النور اللهم النور حكمة موجود وهاجة وبرهان وهاجة وبرهان قدرة سلطان عيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقنا توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار وحسن الخاتمة عند الموت يا الله وحسن الخاتمة عند الموت ونعوذ بك من سوء الخاتمة عند الموت وعند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعل مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.